parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi ponsya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pun hau number pranyo saunot henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise Keseng NPP kepada keseng san pertai ke balai lam ya ke sorkar jela hapok ke jela Meghalaya hak jing penkre ya ke election MDC hak Khasi Hills bat hajan te hills syan-syan ke lapan mena ya ki kertong ikon election da ke jing kemilenti bahkan yo ban yalam biang ya ke executive committee hak ke HNDC menta kesengi ka arpon riutrek unopra arjar arpsau kinong ilam jong keseng NPP kila akhir hak senong nongjeri Haribau district ke bahap hapok ke Mauhati constituency ban penbena yau kertong yakun election MDC na kene ke constituency. Kini kinong ilam keseng NPP ki kentup nadu ubak Preston Tensong ubadairu state president buat beban ru kumusumbut menteri rangba ke sorkar jela. Nang tahu ba wailat Miki Shela beri MLA ke Jawai ubabat ru kumu presiden ke NPYF hapok ke jela. Ubak Hamlet Sondoling ubadairu state working president ke NPP Meghalaya kiwe-kiwe kinong ilam ke parti kentup de ya MLA ke Tany ubak Charles Marngar lembat kiwe-kiwe. Hagani keju ke jingilang ke balapan long hamadani lekai jong senong nongjeri lapan long arteli ke jingilum lang. Kawai ke dikita ke bentaban penbena ya kerteng jong ubak job lin stand ban long kumu kertong ke seng NPP ban yakun hagani ke election MDC Syah Khasi Hills Autonomous District Council na Mauhati constituency. Bat kawai pat ke dik jingias no lang jong kinong ilam ke seng kongres bat kinong ilam jong ke seng NPP. Namar kum bakalong UMLA ke Tany ubak Charles Marngar hadin ke jingjob jong ha kene ke election MLA ke barang syudap na ke seng kongres. Ulalit pat ban peniaso ilade sya ke seng NPP ke beri ke seng san pertai ke balai ilam ya ke sorkar jela ha ke sintau sorkar ke baar. Henry kipat ba abat kinong ilam om syampat lai ilam bat dai ha kene ke singi ke pementa. UMLA ke Tany ubadang long ru UMDC ulai ilam ya kinong ilam ke seng kongres ban yasno lang sya ke seng NPP ke bamu ukung MLA uladep ban peniaso sya kene ke seng san pertai. Shushu hab ajing kran ha kene ke sengi nagaliang jong ginong ilam ke seng kongres lengbau ba daminat seliang hab ajing kran ulong mag jinglet peniaso jong ba Charles Marngar kadai ke bala dep bandon ke jinga suntu jingmut rengkat bat ginong ilam bat UMLA ba unlet ban peniaso sya ke seng NPP. Om kumba kalami ke jingken tho ba UMLA ula i no ben ye ki pai ba nong kersan Henry peniaso sya ke seng NPP kadai na ke benta ke bit ke biang jong pai ba ke Mauhati constituency. Haba benrap halor kene ke jing tho jong gibobon halor ke jing peniaso aja ke seng NPP ubak Charles Marngar ulong bau peniaso aja ke seng NPP ke David na ke benta ke jing bento jong Tany baro kawai namar haswa ban rungseng kala don rengkat bat ke jing kolar na kaliang jong ke seng NPP bat ke sorkar ban ai ke jing anut jong u kum nong mikmat pajba jong ke Mauhati kabadai ke Tany ke badang don kam ya shibun ba ki kampen roy bat ha ke jing kran jong u ulong ba syen ke Mauhati kan sayo ya ke CNR di blok Batru ya kawai ke college kentup de ya kisrok ke bon peniaso ya kawai ke senong sya kawai pat bat na kawai ke Tany sya kawai pat ubak Preston Tensong hab ajing gran ulong ba ka jing peniaso jong ubak Charles Marngar ha kini ki khendiat benai bat menta ke singipat ka jingwan yasno lang jong kinong elam ke seng kongres kala nang pen scam shushu ya ke jingchanya ban the shushu ya ki kampen roy sya kini ke Tany namar kum bakalong ka sorkar kan kham ai bha ya ke MLA jong ke parti la jong ya ki kampen roy Balada kipat ba ka Mauhati constituency kin penjob saya ubak job linstan kumu MDC kin nang yo periang shushu ye ki kampen roy na ke sorkar. Hatat kot hatat wanom ai development baper ka NPP kala nang penher lenti sengkin la kapsuk yangi nadu basen syar ka NPP kiwe ru ki kampen roy garu jantia kasih bat syaboy 111 baro hakakot 111 ngin yateli 111 kloy ngi khot ya pi hadur kakot kaseng NPP 111 baro hakakot
seng NPP Hilasay laingot kilida ramba nakatem ribhoy bakin yalam ya kajelami kalajong iba nungko idei iba didilapang iba idei iba iki maulok bat iba lai idei iba jidi rembay laingot pilasay yaki reukra na katem riboy ban ngayo i banang de sakmat kadon ka jingkermen bangin yo shu yakin nong yalam om tang jong ka jaj benreu ngrei jong ka jela jong i parok kawai ha kini kisnem ki bandangwan bat ka burom galit sa pigi pagba jong ka ribhoy barok kawai kublay si hajar mo kumu presiden jong ka parti na ay kublay kerpang ya pi bapidei ki breu ki bapro jabin ki bastat ki basyentang ban penmi ya ki riu kraw jong ka jalame kelajong men arpulai tarik jamit ngayolat ban le ia kenduk kerpang ya i malapang ibang iju khot it syakanika tem riboy i mahe ulong wei na ki leader rangba ubang na nganyukor ban ngaburom arpulai tarik ngalit sungkai haying jong i kum kajing le ai kublai Christmas kajing kitbok kinuyang bat ngayathu ya i sa ngan let sa snong jong pi na nga tip kani kadi snong try jong i hang ni hapo nong jri bat endang la ong ya i kata bangan wan menta kasngi hakani ka snong jong pi i phu mod i phu mat ismail ispu samki kadur kadar ka jong i hapden jong ka jingno temen kamet ka jong i ngasu tenat kumalaong iba donbok khumnet mene bakan di kesnong ka bakam kerpang baka say sa weipat unong yalam hadin jong imahe lapang bat ita idei iba Charles manga kasur snow yasriyemi kadur yasriyem kajabing ru yasriyem pinyo ana ka bakum kata teka bangakwa ban ong ya pi kalong tongin ya tresito ya keli melon haka parti NPP haka tu kapor kaba iba Charles nangta i Dr. Bom bat iba Gabriel kirung lani ki join no sa parti NPP hadin sitayew arsngi laisngi nga petkay ki YouTube ngay iman kasngi kajing keren ben yu beri kini bro laigut ka belasir kay nga ong kik kini kilok kumanga yu prestu nga kan mamon siya kini draw durbulalay po ikat ubasal sungat hangka kidro durbula mito itaw su badai kereukay kereusiat syukur syukum ne kum tay ngam sutos taw su sngaw bha sakli bha na ulukal MLA joki wasal hadin baila rung haka parti NPP kat nuklur tengka ba ilawanra ya karoy kapar hang ni po constituency jompi mentaban ya jer kerteng muyadon por saklihi mapi sale chiyit kenal mensutu ipikawai kasurok kepada sakut mentana soni dan syata sejaki road
Kesaksa 10 kilometer. Batkane ka 10 kilometer ngalai ka kular ka baskem ndai tang dan basala macu pibro. License nem ngin sedang no. Kasamsyam jok kene kanum duna ya ka sispa lai koklo. Annum duna. Namar baya ka DPR kedang sina. Tambah kanum duna ya ka sispa lai koklo. Tela dia ken ya ka pisah. Baca ka klik beriu. Tela serkeba. Labun. Kebaar pila di ai sanction ya kan mo sin hadi pula. Namar kata kami ong ka recurring expenditure. Kami ong kata ka jingpulut ka man ka banai. Man ka snem. Namar hap sanction ya ka pos. Hap te ya ka beling. Nang ta susu ndai tang ta kinong trei kibabun serta kibabun rukok. Degi ken bahaka sisnem. Ladingi tahu ya kasihan di blok temai. La kumno ke serkat hapelut sau pawai telur tengkah. Bahkan dia nginuan buk mau nongrim ha une ubenai uban nungkong jong hajar besar. Lau bahasa lagi. Sau pawai hajar telur sau pawai telur tengkah. Sau pawai klur kabagin kulut hakasisis nen batkane kapisahkan wan sakut hamni hapo amau hati konstituensi tela de perkat ia kata kajing mentoy omtang bangiyo na kabenta uar hajar arhusan nai kajing mentoy kabangiyo kalong yaki post dem ki bandangwa ya kikon, ya kikseu, kikon ki babat ka. Mano ban mentoy, kita ki ban mentoy. Bat ngalaong yu basal, naman ka polisi jongi na ka parti NPP kalong. Bangi ong baka way ka blok. Kadai bandon ru ya ka college. Hak itu ki blok headquarter. Bat ngalakular. Baka way ka college kabengi ong ka people's college ngin hap bandon hangne hapok mau teken mapi kita jikur ko batu diperlok be kitu kiba komen live project live post kit akitu gibenai snow ha wat jing tip tik patip namar kapo dang don manikla bamu wat jing tip tik patip lakadat ladakan day kumaong wadu perstun penmi biang sakawi ke YouTube kabanjaro pandai katrai kata kata kudukam namar katu pila kawan mentah ayu penyang nos kanang baga jingker ku kanang tu ciu ha kani ka jaka ke jogi ha kani ka konstituensi jogi bawa dengan ada kerpat iwei piwei kidong snong hang ne po mau hati kamtam ya pi kinong kitkam kinong yalam hang ne piwan de tam kinong yalam jom kane ka konstituensi kentei senang gikut sama mi nak kane ka jaka ai ke jingjom kabadon burong yau ba joblin shen kungjuru ai ke jingjom ya ko corona ya ki kandidate jong ka parti jogi hangne apot hem ribon bangin yo patsen syar ya ke diskursi namar ngala ongten
Ladang ila ban sensya sekadis kausil kabamut kalong tik ka double engine. Diskausil an sensya mani, state government ro sensya mani, kikam kijam kin yat bet kin yat kanti. Kata kada kijing ang nujong. Don ki bapun sutu bakla, kamtam yang i senong kendong teng teng yati yang yasmi tang sutip kakerteng NPP la snow la mi kata kajing snow trim ka snow sakay. Nama kajing persutu bakla ka sakay ba. Bag nga persyang bang kren ya kani haklen kat siya bangidon meeting. Bagi om lo ikibi leaders kong ibas snow bahabat persyay na. Hana NPP BJP, hana BJP NPP. Tengah kuat ban pensyai hakmat jompi hakane kasni kalong bangiru naka parti NPP nadu u arhajar katra bang isim ban yalam ya kasorka ngim ban si bandon bat kata kabagi om ka MDA Alliance hapo aji yalam jom ka BJP namar ba omdon da ka wepat kala ban warna ya karoy kapar hapo ka jelami gela nga ainuk saya pi kata ka sispa lai pol sispa sa boplot kabangingin ay siya pi ki pait ba jom ka constituency Mauhati kadika fon ke bangiyo nante balay namar ba mangiro ni habyadon ka alliance nante lada ndey kumta ngay iyana kasorkar hantay hapo federal government kabasinsyar ka BJP kiro kinla kumdokin ay siya ya ka party lojo kata di grupop indon balak baghan kung mangiru ang nengi ong ubasyal sudo di kongres arhajar arhulay sipi arum juyo uyo tangi meneskim arang aklul siteng Maria Joan Bagni uyo jan puis taklul kata te de grupop Penmo na maggonteng yung orang persyai di man ong kini di kinom di jad ben reo jadi social care ha ka demokrasi ngan ong lepaya pi balay habni yele election ni kwa bade ban yo ya ka majority kalau begini yo bersesat bat lu amila ban pentreka ya kata ka vision ya kata ka jingyo ijengai jongi kum ke parti nagardaw masgaw ban ong kipay ba amawati watsgaw pelay gani kipay ba joga jela kimday basgaw pelay gani ngi mentangi ay kambon siya kilay po arngot kata ka de siya ngihap ban penbahabreu ngihap ban penitenat ia kini laipo arngut kabamut laipo arteli konsensus teleksi gidon gi parti gi bejau dur gajing kam ga peli ba pinmanjon dengan kuat ban ong ya pin nakata-kata bakarai rangba jong ubah charge kalong kababiang pa kabangas ngungu ngakwa banbu on record gitu nih kajinglong keluit mesin kajinglong rangba ubah sempang lendong nyelong lang kum ni kumilong mendaksi uniru de way nakiru rangba bakeluit mesin ubah syukur sama kere ban kiwai-kiwai teteng-teng lah penat
lah lek sentam mo dengan uniu rangba rengkat berbahasa sekitar nakakadaw may idon kajing kermen gabakra ubreu umdan balong perfect, no one is perfect. Umdan bobia laring ipet ya kajing duna jong no nginyu ibet baro badon ani lagi jing duna ngidan dari tanggawe ngakwa bano kandidat ubang ila penian yang kini kesini udang pemain yuk become experience ban mapina fil siap ajing modul kag kini ke konsensi kebayar lada pimdan ke cingit trelang penumla nilarai ba joblin da ke komiti mdai warai ba Charles Marwai ngasukmen ba joblin stand de kun jong lit babu Florian way ni ginong seng jong gibalang sa Siliang umyam way ni ginong seng jong ki school gibabon hayap ngar haray nong tung nakatagalong yin umi bat udan siya ti Siliang umyam ubat Charles sa Siliang umyam ngila perkar bah ngidon kam bandan arngot way nang te bangila ban syakri ya kamawati lemda kumtang ginamla gayar palat kamawati konsensi dalijing jabru ngacam siang teh tang habali bala lakut sepilamin tinggi don kam arngut nalor iba joblin sekinong tray ke party ngingit skam bangilaban pentulun yaki kam tengam artetini ARUM bangin job ikini election MDC ba Charles Marngar UMLA jong pi untray shitom iba Shempang ubayo prahajar haga MLA mangangayo khalai hajar tam nginya trailang iba donbok kemdai u ex MLA inya trailang iba RM mukim kandidat bayale persya banga hau arjar kat kemdai inya trailang ngasngo komendro bagadon gawe ke tim berkata ke tim kin senang penmana ke tim ke jong iba Dennis mukim ke MCPF ke Bamakiru kin saai kejingit rilang ngiem arta tiene ARUM bangin job bat penjob don buram ya kandidat jong ke parti ke jongi nang ni naga konsumsi tanggawe ong happy pa ladarem uba joblin te yo penduna jingirap peserkar la arudo ba chance nganut panong balada ngi job sai ke MDC kamau hati konsumsi ngam antatin ke serkar dan te sibun ya ki jingiram hak konsensi jong ngala penlong da ke jingelang jong ke blok kongres hangni kumba khatsan spa ngud ie bat da ke jingi menjur lang ki ong chano baulaj MLA ngin yelai lang sita kam dei ka rai jong amroi hendrei namar ke jingker ki jong gapor ngarang dang rung no marwei kinongkit kam baro kimpat yo bandrung pura dengan skukemen bah kini kesngi le don lang kum ne baro bengi yo ban yo rung lang no ban yo long pura kidekhan jong ke parti NPP balai uba Charles Marngar urung sa ke NPP habaw yo kren persya ke NPP ke election arajar arpulai tagadi ke jingkeli kum ukpa bakit kli ya ke konsumsi sutu iki jinge lada ba Charles udang donsa hakal yang persya ke konsumsi mau hati kanom kelah kadau ba bangarong sya ke parti NPP kamdei ke jing mentoy shimet jong kadei na tum tau pai pa ngasno kemen menyetu ipi hang ni bahswa bagan rong galadon ke jing kendo yo chief minister isar Konrad Sangma isar Preston tensong iba senyau balang dahar ban penbai ye ke jing rong ke jonga sya ke NPP ringkat bat ki jingkulan bikin le ye ke konsumsi bat kita ki jingkular ke bangalapan sngo ke beningkong ke dei ke mau hati CNR di blok Prapau kilometer, Shispa kilometer, nadu area amsiang kihabanuan syamsning.
kamlong ke besok. Ngaslo kemen bana kalian kinong ilam jong ke NPP jong ke sorkar kila kular yang aban le kata badau benai Januari ngin seplino ya ka. Baide bu surok ubadang sa sar sakren mapi. Isar perstun idan hamni. Ndai ngaslo kemen bahagi ni kendian benai ki bangadon bat ke NPP. Iba joblin ila mention mana kisnong kiba iye kijongi kiba don ha dispute ha border kidon kumba pratli kisnong kibolong school less village kisnong kiba padan school. The Chief Minister wong ba Charles chiteo ngan ai wong order paladep pan ai ki wong order bangas ngau sorong menyetu ipi ni kesni bangadai UMLA peningkong banut ban samwok order ha border lingba ke CMSDF kabu Chief Minister ulai kaso kemen menyetu ipi bagi surok banginyo naga PMGSY kan 1 kilometer usurok morong ngin sasdang traino usurok pamlatar ubalasa alaslam pra kilometer ngin sa pentraino usurok sa lempuy kat 1 kilometer ngin sa pentraino usurok na maulas nai sa kedok hati arpo kilometer ngin sa pentraino masuk kemen menithu ipi usurok umtrai ubapajba ki yam lenya mentasar utu bapi ai in plino au Januari ladap siang orang usurok na umkra sesentu mau ubang ngimpat hosniu ban connect ya kan maurong rut ban permi sesonidan shen on sedang trainer nasukumen menyetu ipi pemerintah kesurah ke PMGSY 4 ngila ada penrung pun kisurah ban ngegermen bahkan selong kumbang imut ban itmu pai ba bi ngadon ke jimpos ni kamau hati ke badon mendatang gawai ke higher secondary school Hasin Biani Salai ngin senang pemi education minister ha ke jingwan haraitong ha kini ke panai ke bladen ila yosong bad ya keren maha badi ban ngadon ke jimpos ni bangin don gawai ke college hamau hati sir ngapet snow yupi ya kene kijing pos neo gi babon gi bangadon ko monong yalam ngasno tu bala ngadon nakal yang persya nganum la ban lei ngarai ban ngapen ya kasni do ai ki bagren kin matgran tanggawai ngapet ba ladang ngaperta ijal benreu lada syaja kikun hayim gamlang kumukpa jong konsensi ngalap perkat bat kelatya keladam bila jid yang anak kawai ke parti ndai nam tak jingbit jingbiang jongpi shim ya karai namar ngayu i bagi jingkren bagi kam hakinong yalam ki badon ke parti baka sarkar hilong kum bagi kren pai ba bi ngayeng kini kepo ban khot ban wer dipi ngidon artli ki tie mendagas ni ban pelong kawai ki kongres baros kata bak ke NPP ke Beladon lupa ibawai lah yang ikendo yang ayong ba Charles boleh di Cleveland USA flash agent assembly bonlen pai ba bi nan yu tu hok mendagas ni ki babon ki touring program syabang ngamjuk kampoy namar ba kegiatan kecikit ke konsumsi pai ba bi kinong trei ngila de panjit kinong kit kam ngila persyang ban sim na baro artli kaliang bana du mendagas nginom ongsu kata kaliang ritang gawe ngakir pa dipi don na pedeng jong pi kinong kit kam bangi kum ya ilad kum ngila sanya hak office banang koop banang tab iki wat suwi lana don bangiklat let siyeng daga jingkemen
Pasiaw kinong yalam ba uta ude ubadan kam ban penrung hakalis ngin sa penrung. Kabaar ka jingong kajong ba daminat mene. Ngilapan thamay ya NPP block, ya ki women's front, ya ki youth front. Nray ban job election nginon kam kambun kinong tray. Nginom la syo ban lait ban thong ban penkelai ki unit. Yaman ka kitu barem president secretary baro arliang kinsa kumtu nray hagajingalang nginyawan lang. Nginyawan lang ngin sale hadian ke MDC election. Kata ka day garay kani. Ban penklan ban penjob ya kani ke MDC hakani kenti ke pemerintah. Pai ba bayi dan pun gi pai ba kinong gershan ki bayam pun yang bahasa keren mereu ba Charles bajoin NPP. Kumbaong isa prestun uba Charles ru unong yalam jompi udai ubalar bench ni do wat kuslai. Arajar lain ngaladon hak politics. Waladang-adang red hak kata. Ngira ngelajrong hak jing don hak politics. Ngalar ben kesni do. To ya siat nadin nakhman nyangan ya shkhman. Nak mentau pai ba. Namar ngayo I ka jing dawa ka jing don kam jong ka konsensi. Pai ba biye ngakerpat ipi. Wat mak than le kitu ki media. Ki ba komen satu imat pun ki balabar konsensi depi. Dei mader mang pi. Ha konsensi hite pun kisah. Isa pustun de gerboy sutu ki mak. Sana gerboy bi kendit mo. Pimdei ban mak than hagitu. Pat kowe ngakwa panong ipi. Wat sya elam bakala di social media. Yang akan rem pek ikinong yalam. Kinsawan syapi ban keren ban bishar pai ba biye. Bishar ba. Bu gajeng geli kini ki bawan ban penbe yang ni menta kila deple ayu ya gejela gajeng. Bat pejru syakmat kila ana em man le ai nam ta gejela gajeng. Ya kwa apa nong ipi kini kowe. Kami galia kam dai ke Karnataka. Kami galia kam dai ke Delhi. Kami galia kam dai ke West Bengal. Ke West Bengal tang niki hotel, tang niki khajna, kilala ban sna flyover. Ke Delhi. Balai ucap minister Delhi bare mukap katu. Balai ke manta beraji ke kap katu. Kimda don kampanye ke sentral gong. Ngenya pinnya dalai lairu anot banong tanggawai ke parti hi regional parti kinomla ban sinsyari ke jalan megalia tu. Anot ban kop. Namar balai ngidon kamye ke dalhiru banon rai karoi ke parti ni amsa. Ngisko kemen baka jela ke jongi ngidon ke parti menta ke badan ke jinge dei hadali. Ngamte ada ke parti ki bawan ban penbe yangi Lasai larangi ailat iki ban sinsyar tang ban siu tulap kinong tray gila na yan. Kumalapan bana yang ay kerteng di chonga. Nakabenta ban yakun ya kene ka election MDC. Ngasyukwa ban ya tu ipi. Ngade iba job instant iba sa hapo jong kamauti constituency hi nakasnong molas nai. Ngadap lagi sukumen ka bakraw. Hakane kapor Banyo ban pong ya kene kalama NPP. Ban yo ban norkat lang ban piu pai ba. Nakabenta ban saki ya kene kasngi. Kabare kasngi sa jingken mau. Ya kamawati constituency. Kasngi ka sa jingken mau. Yang aku mu kandidat MDC jong ka parti kejungi. Hadin bai ba Charles Marngar. Ibrai MLA jungi. Ila join no Syaka parti NPP nakaliang jonga kumuway no Krisyan Baraba jong iba Charles ngaladu tiya ngaladu dem ngalaperkat abiday nakabenta ka jinglong ka jingman jong kamawati constituency ka jongi kay kabala pulong nga bandu tiya bandu dem kata kaday hakaba ngalatip lupa bakidon art teli ki masih kertong kibadon hapo jong kamawati constituency ka jongi
kata kadai ya iba Charles Marngar ibadai MLA bat kumjuru ya ibadai Sempang ibadai ikandidat ka election ke baladap ngaso lang aman sim ngong kumnongin le bakine ki artli ki masih kertong bagin selang akaju kasem ngala perkhat marumurway nakabenta jong kane te Henry ka ay kabang saudan box kada e kalong ba kine ki arngot ki paya ki rishot jong kamauti constituency ka jungi ki wan hakamit ki jingya kren ki wan nakabenta ban penbha ya upai ba jong kamauti constituency ngatarai kajingya day kajingya it kajingya jan jong kini ki arngot ki masih kertong ka jungi kadai nakabenta jong piupai ba day ne ang badang kadai nakabenta jing mentoy jong constituency ka jungi POE adin bai ba Charles Marngar ibadai MLA jungi ila peni so no iska parti NPP kadai nagidaw ba gidawsan iba Charles ilang kubiding sando la syakren la syong la syather mo ubadai u brio basyat kela bela lai project kikentian ila syakren Henry ha jinglong rangba ka jungi ada sukublay ba Charles walada kisya gitar walada kajing syakren bain jong ki brio iyang marway nakabenta ka jing mentoy jong constituency ka jungi pimla ngimla banlen ya ka jing shisha kabang yoi hakini kisi hadian ka jing join jong iba Charles sa parti NPP ka jungi nilayo ya ki pratli ki school ki bala sanction lang ba ka CMYDF CMSDF kadi ka scheme ka balamang kerpang lang ba chief minister nilayo ya ka sanction ka ba pralaktam nakaway-kaway ka school kani ka jing kerku ka ba kraw ya ka mauti constituency ka jungi hadian ka jing join jing ba Charles sa parti NPP ngiyoi shisngi ngaraya kendu ya ECE ibapek ya ka PMGSY idaong baka mauti konsumsi kalong ka badan bok bah kaba hadu nyo po kunday kilometer kiyo yung surok uday belum jong karoy ka para po jong mauti constituency ka jungi kanero kaday ka jingkarku kaba nakaliang jong kasorkar nakaliang jong kasorkar MPP kabala ay ya ka mauti constituency ka jungi bara ka juga poru kabak ham kraw bat kabak ham he bat kabak ham sanam shkadai ka mauti constituency ka jungi kata kadai shen ngin sayo ya ka CNRD block apo jong mauti constituency kita gire gigay ki mau mayor ki baka seng NPP ka balale apo jong mauti constituency ka jungi bat ngimla banlen ya ka ay ka bai ex MLA jungi ibada sakiat bahala mare hagatem ko jong i kumu MLA ilale nakabenta kajing roy kajing par kajing bit jing biang jong kamauti constituency ka jungi hagi por ki ba menshwa hagaba ibada sakiat bahala mare hashwa ba ni shimti kumu MLA jong kamauti constituency POE habang ilech syakalenti maulos nai hadu baki breu kila tau yang surjung roiro habang ilech yo mau une surok napo nong jeri hadu amawati kibreu kila jenjar hakale kawan lengba ka jing tristam ko jong i lengba ka jing tristam jong parti ko jong i ngiyo yung ne surok ban pensuk ban pensan ya kale kawan jong piu pai ba kine ke bar khoit kimati kibaka seng NPP kalale nakabenta jong i upai ba jong kabaw hati constituency Kindia kamauti constituency kejungi kumbang itip kalara shibun ya kanam ya kaburam jongka constituency kejungi kibalami shibun kirurang ba kibalami shibun kirangkan sai kirangkan i nakade kamauti constituency kejungi habangi pai syaki MLA budan buram jungi kibanadu menshwa kibala mikmat nakane ko constituency ke jungi hakabang iyo ishibun kie gikam gibapla kibalale nakabentaban pensanam ya kamawati constituency ke jungi kanero kane ka por hakaban nakaliang jungi kum gipay ba nakaliang jungi kum gikonsam la jung constituency kane ka por kabang inhapan kertiang din ya kamenor
yaki ai ki baulong shwa man shwa jungi ulabu ulasat POE apo jong mau ti constituency ke jungi kat kum ke jingtep ke junga ka jinglum jingtep ke junga ngidon khat artli ki raj hagaba yakine ki raj ki badon apo jong mau ti constituency ke jungi lapet lakmi lengba kisim lapet lakmi lengba ki lengdo lapet lakmi lengba ki basan jong karaj teka ai ki ba pension ya ka jumut ke jing perkhat ke junga hagaba ngawan syakamat ban shimti ya kene ke lengkor ka ba piu pai ba pila bensyat yang na ka benta bangan shimti na ka benta bangan trei ya kene ke constituency ke jungi kata kadai ka ba khmatam ka ba bu akhmat junga kata kadai na ka benta bangin penne pensa ya ka riti ke dustur bangin penne pensa ya ka kendeu ke siap kat kum hagaba na kaliang junga kay ke bang asyukwa banawang ni kalong ba andang lajab ngina tray rengkat bat ki dorbar snong ngina tray rengkat bat kisim ngin tray rengkat bat ki lengdo ki basan naga bentaban penjanai ya ka riti ke dustur ke jungi naga bentaban penjanai ya ka culture ke jungi ka bangidon hapo jong constituency ke jungi ha constituency ke jungi ngidan sibun ki law kentang ngidan ki mau siing ngidan ki mau ba kiba kine kidai kita kijing sanam kiba men marim ulabu te ha kane kapor na kaliang junga ngakwa na kabenta banra ya kapuram jong kabawati konstituensi barkhoi gawai ngawan syakmat na kabenta ban yang kumusamla ramba na kabentaban syakri ya kamau hati konstituensi barkhoi gawai habang iya keren sepang jingi jai benriu ngasau sarong hakane kapor ban yang akmat jong piu pai ba barkhoi ba ngasau sarong bayanga lakha kumukhasi yanga badia piwai barkhoi bangidon kata ka identity ka jinglong bakarpang jong ki khasi ki jungi ya ka ai ka ba ngakwa banong hane kniat abide na ka benta ka jinglong ka jingman bat ka jingi jai benreu ka jungi kum ki khasi kampun sin POE akini ki singi ki bamenta bon na ki leaders ki jungi bon na ki party workers ki jungi hapo jong ka jela ka jungi ka ba I ki kren I jai benreu tang hapo jong ka social media ki ba kren I jai benreu tang apo jong karinsan pai ba henry ke ai ke bang akwa banong ang ni matagas ngi kolong ba habang I jai benreu ngi I shwa na lade ngi I ya ke yung kasam ngi I ya ke sinong katao ban ngi I ya kari ya karaj ke jungi termar ka daw na kaliang junga kani kapor ngasaw sarong shikadaye baniran mentalang akani kasngi na kabenta ban nginyo nang dai syakmat na kabenta ban trey rengkat ban ba Charles nakabenta kani kamawati konstituensi ke jungi ngakwa na piu pai ba barkhoi begini pertalang menta sisin mo ngan pertama nganang ni barkhoi ngini but lang barkhoi ngini yang ha kakot Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru iwe ar nyau lai